Uganda tuliyo tuoreche ekirukweta SDG ningo kwenda kuhika ha myaka 30 ey'abakyaro ebigendererwa bya UN hamwe na abakyara kutera orutambo agurachiro mwagwe 2030 hati turebere aha rurengo orwihanga ntuje kushumaho na no district ejeyimwa yeta first district naho ntuza kuhikaye yantungamo konka otusigire cyane cyango hati iwe norebota obwebembezi bw'abakyara omu bya politics hamwe na nebyobuhereza ebare mnonga nyawenko mkyara kandi omwebembezi kandi ko bira civil servant ntakagire mu politics kunkutera tochi omu bakyara tushanga ngo abakyara abakazi female obuchweka aharigana omu population yihanga kurujira cyane ko cyashohozibwe Uganda National Bureau of Statistics UBOS eche neyoreka ngo obuchweka 5 na kamwe aharigana n'abakazi so nikibani kimanyisa ngo bebembira abashija n'obuchweka 49 so noreba ngo enamba y'abakazi nekire y'abashija mu ihanga ryona eki nikimanyisa ngo n'obutwakuzo mu politics abakazi bine kubana binfluencinga kihango omu politics zitu za Uganda so omuntu ngwaza no kwesimba nangwa no byakuba president Museveni hatesera yona najiteka ahabakazi ahabuku bano bo bine numbers abashija yes nabonu bakora nibingi konka enambe mpango ko kubanoza kutera karuru noteka kuronda numbers ahabwa democracy kandi tuza tureba enamba y'abakazi ni yeri nyingi nabwe ko kuza no huminyeto nabwe namba y'abishiki eyo gahomunonga kusinga hanambe yaboje so nikibani kirebeka ngo ihanga tine ku planingira kugendera aha mutenderogo abakazi bagiro mu positions nyingi babahereza affirmative action ejo bayenda ngo mukazi arije yazaharengo unkorwa bashija babire baro n'obuturabe turubingi mu ihanga ryona kunga abashija bagerezeho kugumana batudominating ko kuza mu parliament ushanga abashija abakazi n'obuturabe batwira affirmative action buri district yona no mukazi konkana bwe tukirwa cyo mu parliament abo kwa no bucweka shatu nabona aharigana kibanci manisa ngabashija bakiri bingi mwene kibanci manisa nkogera ngo tubaratuhire ejintebe y'abakazi buri district ninjira kuterebuga habo kuba harimo abakazi nki11 mu parliament ababira mamanzi bakagira nkabazo mu constituency besimba na je myanya y'ibete y'abashije bayisimba basinga karuru basinga abashija nabo bazo mu parliament so kunka noreba eje myaka kurgaru kumorwenda ankacenda nkija affirmative action no kusiyejesha eje ne myaka nka 30 plus noreba ngo nabwe tukagenzere cyango nk'ekitwakubira mpenda nk'ekitwakubire kucyakubire kiri kurugira aha government twire no mwanya gwe twire ngo tushitame abakazi mu parliament abakazi mu politics yose batwire positions kandi ikintu tsima prime minister vice president n'abandi abakwebembere bicweka bitari bimwe na bimwe mu government bona n'abakazi so ejo step mpango okureba ngo itwe nk'abakazi nutwesimira muri yecho hari yecho kace tucyagenda mu mesho iyo noreba ngo habuzireho ki okurebeka ngo abacyara abo kuba emyanya yiwagamba ho ntujumanya n'abantu bingi nangwa abariyo myanya ejukando babacyara echo noreba ngo habuzireho ki ekindi kishimeye kubana kikorwa kureka ngo mwakira kimwarure ngo muragire ngo hati yes chikuburaho one echo kubanza no kugira ngo abakazi hata nabo ine kutandika kweyemerera hati twine kizibu
nk'abakazi hati nimukayo nk'esimba ndi omukazi nk'esimba nk'abwa president tena abajyana turiye bicweka 5 harigana hata abakazi abinje babaso butan supporting like kino bajangu hadi yatandika kweringaniza n'abashisha banya batandika gukora ki kaka kazi nako kaza tujoga n'abakazi batahi bitu tebakaye appreciate ngire tebakaye ikirizemu kumanya ekituri hata ubwiro bw'inyu nushanga umuntu nguroringe tu hato kamanyira kitinisa cyawe konka kuturije kwemanya kitinisa kitu twamanya ubwingi bwitu twamanya n'ekiturumu nitwija kora ekintu nitoshanga twina ha president wo mukazi arukurugo mwihanga ryetu ekinde kibuziremu no kugira ngo abantu kuba bahira affirmative action kandi yaba forever yaba ngano change umuntu nwakuterera myaka 5 ryo mukazi hazuce ejo site yibakuhereza nwenda at least oyempowering abandi nabo bateking up leadership positions bakurebere bonko umuntu agire mu myaka 5 yaba 10 yaba 2 hata mu basikasha tu akiriye na isimba nka woman MB hatu noreba itwe kibuziremo cyango tutu transitinga kugira ngo rwo mu stepeji ozo mundijo ntwenda guma turyo mwanya gumwene twehuba mu so echo nje kibuziremo echo kuturaheze kukimanya echo cyenyene then hati nza kuhereza abandi tubaguruminge bakore bije ba taking up leadership positions. All right. Nzigendo mesho Oria Tayari West turiyo mu kiganiro tureba nshonga z'abacyaro mbwebembezi politics n'empereza endijo ya Butosha kandi studio za Tayari West akashesha katwino mukisha kutaya isa omucyara Kamayanji Gloria wa Kamayanji Gloria Foundation hamwe na omucyara arahariya anseri yanje obarukweta twebaze Judith. Yes, twebaze Judith twagaruko wawe nimwabaziyo om district eje antungamo turebera abacyara ne batebeka nsokushabire ihanga nakaruru obiroriyo mbere ndibuzo katamye ngwe sharezo wijanazo nitwisigera aha buzuma cyakozorwecho. Yes. So nitwende tushobore ewe abacyara okwe oharurengurwa orwabantu ba Butosha tinkuchera kwenda kurweto rwa hansi indweta orwa muntu wa Butosha omucyara ari kiyora omucyara ari ntungamo nyabihoko ari rushenyi imwe numureba ngo ahweri rwata omubwiro bwo kujangwa abacyara bahirwe entebeza higuru ababebembezi hatu bo barabacyara banda bitwa ba Butosha shankeji yacheriro musiri shankeji ari mukatare na shubura imwe entebezi zwerire zitaba abacyara babanda bitwa ba Butosha hata ngentebeze zitamumu ningashinyo weyindumu abantu benji itwe ngabacyara nengashi ababere bari mu rengoro rwito rwa hasi yo nindweto rwa hasi akuba tukujya ngo buri muwena aryo nyuma mbene to tsima president with Museveni akubasa ni tukuteka mamani akabasa kutuhugura itwe nkenyuma ho mbwenu ebintu bwabitugumire abo kuba washaga tukaba tuza kutera nkakaruru ucubanuza kwa kutera nkakaruru kurota cyenyigiremu ninguhura munywani wawe yayesimba uhura mbweno teine nagaza yo katera konka hati ahabo kugira ngo muzaya katwereza obugabe nitwe mazumantu cyese miramo kandi nitwe abantu benyuma tuganyirwemo ahabo kuba tukuba turi yaho tufanakeo ebina yongire kutukura koranisa mu kitandike cy'ibina cyagendo mu mesho kuba kitagwire babatera makasente niwe yongera ku developing. Then anshongejo yakasente na ku government eborobize okora kantureba ngo hakirimo abacyara abasigire nyuma bo notekateka ngo nice kibaremise kwijarure ngo nkoro rwabanda bahagato rubahikaho hate kindi cyakandi kumukuba no mukerasa mwe natumukura kapuza omorengoro kunkantu gumantu rugayo mpora nsomesa ubwantu ongera kushomesa abatahi bitu abataka basize kwikarengorwo kunka tuina masiko kugira ngo ubona nubija kurugayo kandi oshanje twena turya revenue karo kwetumbita ngo abacyara bamwe abayamberwe mu ngerejo kandi kumushyikire mwatongera kimwe amani mengi mwarenga nahaga bashija cyayongera butabanguko mu maka hate ekindi cyakandi
kugira ngo kuba twahira ubugabe rero nitwe twarengana abo ko waza kushanga gato bukiriye shaha zakasheshe ukashanga umushija nyompe ingiro twimba twanje kuna tusharura natusugo munju nagire ndije mahanda ina yerekeramo nshanje watu twire tachorumu hato shanga wate kumbutse ubundi watutoza harubaju kandi nezo sente tuzuru kwenda kurebeka kugira ngo ziyambe family yitu mazama noreba ngo cyo nacyo njubankitegana kandi hatukundi kugira nti nkwabureho ninga nkugureho hatukandi nkwata kubungu narenga abo kugira ngo bakatwereza ubugabe wa president Yoweri Museveni notekateka ngo ankabacyara namubasa kwemarira mwenka ninga mwetenga n'abashije hati nkabacyara tukwemarira twenka sofa hatu wobo yininka family oyino mushija kumukuba mutaru kwicerzana na mobilization yonka nebasa kundema ahabwo kuba kunkuza kuruga nkomuka mba mugambire abanamanya program zanje zinkuzamu kandi amanya ninza gukora ki konka bitariye byo kugira ngo nagurukaho nafacha kugenda atakumanya hinkwereka mbene nabashija ntubetenga ahabwa karuraka ito ntusima muzeyi munonga numango mukaza kata kumanywa konka hati ntusima bwente bezatandikire kutuhereza nitwe tukegito mbandi nenyuma tukatandika kurugayo ko kuza kureborera ngakaparisha modo akuba kutuhereza ho hati enyuma ho umushija yaba batakusayininjiri ezi sento kota kazitunga ubundo kiza kuzitunga nazo sikubera amahame kugira ngo umushija nibenda amanye zaza gukora ki konka hati ko kumara kwata miliyoni yanje ejo nagereta nagisyomuka hati tujupara ninjara kare webari tujya kugarukira twongere kutushobora hanshongezo ogwe n'umucyara Judith twebaze mobilizer wa muzeyi we namanyankagamba muzeyi nkiba cyahwa konka muzeyi ni president Yoweri Museveni icyo ni ngirango tugume tugezeho kutushobora bwo kuba ba muzeyi nibingi muzeyi twine binge mu ihango so reka tugumizemo n'ikiganiro ntijagaruka ahamucyara kamayanji noja kutushobora mesha ikitongore cyawe iki nikikora biha mesha konkati reka tubanze tuganira hanshonga abacyara affirmative action yo kugambaho neshonge eri kugendana na katwingane ombyo bwegese ombyo buhereza amarwariro n'ibindi byona niyo shonge mwe kwenda kushanishana na iki turukweta women emancipation abacyara nabo kugeraho bugabe bwo kwetegeka ninga bwo kugeraho icyo bayikorera batine kwegamira munonga habandi kigaruka cyenda kwijana na kushanana n'ikigambe kiturukweta echa feminism abano no kira kuchikuratara no kicengaje so notekateka ngo ebyo byona kubikwija byayigita biti tibikuretera umucyara kandi yayitungura munonga wewenka ezo positions kamuretera yazikosa kubi apana twekiri nyo ningira ngo umuntu kwereza ubugabe bwingi na opportunities nyingi tikakutwara higuru kandi tikakukora ecyotari instead nikikwereza amani kwenda kugira ngo niwe yetungure ohike ahakindi ecyomisho konka ekinanye ndagambaho kace takagenzire munonga nk'abakazi tukizire kugira byatuteganisa munonga kutukuza gutugaruka politics shanga ngo mukazi naye akaruru kese hati kakaba kesente utine sente akaruru nakakugumera kandi abakazi no turabe twine obugabe bwo kwesimba ahana hariya kunka hine bicika bukatwata bukuba twine sente nyingi nkeza abashisha barakuba bine twine security yo kuza kurunda za loni hacuruhona nebizubu by'amataka tuyine itaka tokora kisoti nkarya loni abo kuba nabandini itaka mweshi ninza kutware cyapa cyo mushija so ejo ni challenge kandi ombwire bwo misho ninjya neza kugenda nergo habo kuba abakazi twenda bakore bagire sente bakugire sente ezaba habwanza kasente k'ekikazi bakakoresa ece barukwenda wonkana nisha banga abashija mwareba umukazi nakora namane nagire ki yakwata nagire ki yakora utakagira tukando umukazi yanjuga abo kuba abakazi mbo bakora
bakore ibintu by'amani munonga speed n'ubu barabe batakora nk'ibyo abashija barukora kunka nubakora imirimo y'amani. So abakazi numanyambo wazo muchachi nushanga abakazi bona barabati bijire kandi iyo joze nka harufu enambe nyingi y'abakazi niyo rukuba neza hakuzika. So nikibani kimanyiza ngo abakazi bagiro misho munonga haza abashisha babura kurebeka. Haza bakizayo bashome mushomo nyingi yentunguka yekanisa yachi bana bamwe abashisha bamwe batine confidence yati mukazi we ebibi watandika gukora nindeba ngo hina hiwa ayo byihire ayo byo kweno nenda kunjoga mbwen hati kurga hato tagarikayo ushanga twagira limitations nyingi kandi nko mukazi yakwa kuba inabana umuntu bamugira icyo takachikora atumwesho mushija kayanzibire kandi hate kiniza gukora cyake. So umwe abashisha mugume mu supporting abakazi banyu bagire bakora aharengo rwihanga aharengo rwa communities aharengo rwa family abuko mukazi kwa kuba tar supportive mu family nikibani kimanyisa ngo nabana no basobutashoma omukazi kwa kuba tar supportive mu family kibani kimanyisa ngo nababashija imirimo yawe bakuza gukora te kuza kugenda mu misho. Kizire yuko abakazi ariho nababo kutuntuza abashija naco kiroho erigenda abakazi abine sente hariho na hata nakwata omukazi wawe hagira ngo utabuciro mutwe hata kupakira mu motoka kutwara butabika bakwakira bakubike sandi ibiri ajagaraka kwihaya tuandeba tujo kigarikire mwena abakazi nabo nitaho mwe hariho abo kurenzi hariho barije kunga hina barengize. Yebari tugendo mesho mudakika nkemu ibiro meshaho tuzaho mukahumuro konka tushina abacyara abebembezi okuruga mu district ya Ntungamo turiyo tuganira nshonga z'ibwebembezi ihangeri yasigazayo esabiti emwe okutera akaruru rwakana esabiti rukwija tujja kugaruka turuganira nshonga z'abacyara omukaruraka bo baketebekanisize bata abakumobilizingira abandi abesimbire antebe bwa president n'entebe zindi kandi nitujana no kugaruka kureba kwecumintereza munonga abashije bo bahagire bata abacyara bamwe barebire ngo batera urutambwe tubakigambwaho tubakibeta ngo bahura ati kure omucyara twebaze tumwina sakusiga yagambiriye omucyara noze tuba twesera tayari turiyo mukaruru ka muzehe bamweta tachora tujja kubicencura n'ebinde bikiraho kuturagarukiye mu kicoke cyukurataho mutaruga tayari west. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 kwihanazarwa Sara kabareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo burwiro buri kwita bahita mushija gwensiri ukagumanirwa mu maramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukaguryo mushija gwensiri bahitwa bamujanjabire Daniel yakira bahitu Sara wakaguma ino kwerarikirira kwinji omushawo akamugambira amubazwa kusirikwa mushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija
Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina amezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na mezi 18. Mr. Vaxa nahwera kurinda butakwatwa mushisha gwensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doze ne hamani go kurinda butakwatwa mushisha gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani oksima kuzaha mubazi go mushisha gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi oksiri ko kwa burijo hamwe no mubazi go mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa rero kuri heheri zoba wenda kumanyebira kukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara. Ona omplotsi 15 nomsho amiteine Katete Mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi twiniye na plots nunje zindi omyanya mirunji amhanda yona erukutaha no kushoro muri Mbarasite Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $10,000,000 Masaka Road Robiyenje ya Hachpira $2,300,000 na Kanyaryer $8,000,000 Kabare Road omurchece $5,000,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000,000 Ibanda Road Ishanyu $15,000,000 na Ibanda Town $2,500,000 no basa kushashura hichweka echa pasenti ya 30 rere zirasigare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zaitu Mbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mushanju atana mkaga 8588 Amity Realtors Limited ntukwendeze chiro chikuru chirunji no mwaka msiyo gwihorere nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanywa Penkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka Penkoni nigenda yakintu cyo kunywa chonka Penkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Penkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku Penkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Penkoni wachinkorire. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. Nuko kurukayo mukahumuro tayari westira kariyeitu ntugumizamo aha kuhereza kandi tukiriyo mu kiganiro n'abacyara abebembezi mu kibina cya NRM hamwe no mu byobutegeki kandi kiriyo ntuganira nabanshongeze rukuteganisa abacyara ninge birunje bishikirweho nturebe birungi na ebitakabonire obwebembezi bwabo na no mu mpereza ihanga ryorekerira karuru ekintu gumantu kikwizusya ngu esabite rukwijarwa kana tutera karuru ko bwa president na ba MP na nabandi nibeja kurataho okusiyo mu kwezo kwa kabiri leka hati tuze aha karura kakenyini ahabwo kuba ho hiburu muntu nukateira hamesho kandi studios tukinemu abacyara babiri twinemu Kamayanji Gloria ogwa kesimba ntebe y'obunyishengero district ya Ntungamo tiyarabamu konka yagumizamo no buhereza obundi kandi twineho na Judith twebaze ogwo na mobilizer wa NRM kandi owakaruru ka president Yoweri Kaguta Museveni muhari yabesimbira habwa president akarura karukwiza kuterwe sabite rkwija abajenyi beitu leka hati babase kuba nyendangu buri omwe mu kigambo kimwe bibiri atshobore akaruraka imwe mukareba mtana mnongo abacyara okuba kejumbiremu
aka omwaka ogu esabiti egi erikwija. Reka tutandike niwe omukyara Gloria. Yebare munonga kandi nkoku wawakiregambira aha itwe nk'abakyara bantungamo twatandikire kandi turi omuhaigiye nimwebaziyo chairperson wetu wa Women League omukyara Peace Musime abasize kuba natebekanisaho okushabira ihanga kandi no kweteekateekera akarura k'orwakana esande erikwija tugizire okushaba kwingi no kuhimbisa na testimonies ahabwa akarura kuturikuza kuzamu kandi twahiga buri omwe wena kwija akahagira NRM nyowe nkanya simbira akarura tukaraba konka tukikumanyisa ngo nzoko nshitana nyowe ndi mu field turiyo ntukunga abantu kwija kutera akarura ahabwe nkintu twenda abantu bije batera akarura babugambire mirundi mingi mnongo aba Kampala abo ku Buganda nabahagira candidate wabo kandi hati nitwe twine candidate witu mwana tugire nka Western region kutwakutekamwe amani mingi tukareta abantu bitu bakargo kwa hibara bukuba noshanga polling station ninga umurka uninga sho mucyaro harimu omuregister yore kabatezi bakaruru arunana unkako kuzo mucyaro in real sense ushanga mucyaro harimu abantu batarengire 200 so nkibantu manyanga abantu abandi tubana mu byaro tubari kuturamo mwana tubashaba kwija bakatera karuru kingi omubwijwire kimanya ngo umuntu yakusingira wakiso district erimu population y'abatezi bakaruru nke mutwaro 8 na mwendokwe hata naba yagita za districts nki 10 za Western Uganda naba yagita West Nile yona so hata umuntu naba yakusinga so ncyo tukwetera abantu mwe kutera karuru kandi tukakatera kikwine kigenderwa ntumanya ngo harimu ebitagenzereje hari abantu babakwata okunoku abantu bagiramo kunyiga umuntu ngo bamuiho mu opposition yaba abira candidate wanupu ushanga byatakuza no kusya bururu 50 wamuihamu wamuhereza miliyoni 50 hazicho nacho kibire kitakora j'abantu onka abantu batungana kimwe sente hati mwazi kwatara bare opposition so next time tena ntiza kuzomu opposition no hata kintu kine kuhinduka kandi nyanda kusima hati kigenze ni kicenderamo abo kikacyarenga abantu bona banyiga baza kutsigaho ngo banze bazo mu opposition hatuje kubagora bibihe onka mwene hati echo chwire ni manyangwe cyasiskire kibire kigenzere kubi kunkana mumanyangu utari mu family etagira bizubu ebizubu byabo muka yawe kandi tokweyana kabanyankwe no bakwita tokwejwe kabusha nushwekaho ogumiza mune kintu ekirungi nkabanyantungamo abantu ba Western region mwije mwena itwe nangwa tireho n'entebe kanisa nkabanyantungamo taho za basi zo kwiha abantu Kampala zikabareto mu cyaro bakatera karuru ka president Museveni kwa bakatakatire kandi percent yiturukwenda buri mwaka nagamba kuyabira ijamba rangwa 100 akijantunga mongo 98 akizabushenye ngo 100 konkeja 100 teka basa kubaho abantu batizire kutera karura numbers not percentage ko kugiza mune ku misleading bo kutera abantu 30 mwena mwatera mwena mwakaherezo muntu konka tkamara bari abantu baza kutera 10 imwe mutere 30 kona mukaho muntu umwe tkarukuza kumara mwene eminyeto yebare Gloria reka tubanze tuze hari Judith Kachi mobilizer wakaruru ka president Yoweri Kaguta Museveni akaruru nako rwakanesa bite rukwiye turiyo mu kasheruro mu rungo rwa muheru hato ubwo bwire bwo kasherura hansi y'amabari omeshozi omungudo bor hamwe iwe mukine muta hate kintu witu ningashomore intunga mu district nendeba mazime kintu kitu turiyo tukitereza konka ninshaba kuhiga imyeto kugira ngo erijeyo tureke guma koze cyo kugira ngo muze yasingiye ningashi president witi yasingire abo kuba kunkugera antyo
nti yasengere kandi nanyakanje ntayija katera icyo ngereka ngo nimba nacyo mbagize obuhereza mba nagariza pasenta hansi munonga ngeni yone nshaba buri muntu wena nimpega buri muntu wena abakazi tube tukejumbeiremu na hate mugeni kinamani nicyo uri kureberanya umwazi tutaireho kushaba madam Peace yatuteraho kushaba ahabo kuba nuwaye atukurira nuwe cya person witu wa umwe konka nutumusima abwe cyo kikozerwe abo kuba mbwene tuwehireyo okukunda kwitu kugira ngo tushabere ihanga namanye mirunde nyingi kuba bari mu karuru hija habamo view habamo kwitana habamo kwirukangana konka tubentu hayihanga ryitu kugira ngo akakaruru tukatezi ihorere kandi rahanga hurire okushaba kwitu mbwene abo kubanye mwaze tusibire turije munonga mbwene ntongera kusima president witu Museveni ahandi mu mahanga ganda guturukuza kurebaho noshanga batine nabwire bwo kushaba ninga shaba tishanga ko kutushitamyaha batanka kubacyondoza himwe cyabateka hano mukoraki umushanga nabamwe baterwa busha kari mbwana kire nkakataro konka kindu kuhigana impoga buri muntu wena ai cha polling station abase kutera karuruke deru kabase kubarwa konka kugira ngo gambisa kanwa tabero kora buzama kare nukokwe mtayiwe tukwirira okuhendera tukineyo idakika nkemwemwe yo kugarura abakinyi bitu bakatusibura konka nkoko wahura nuko bariyo no batugira ngo bo protect zabo ninga gene ziba protectinga nebye president Museveni abahere nkabacyara abantu ngamo nabebembeze reka tugarukeho na abakinyi bitu idakika emwemwe ekigambo kimwe orukusibura kimwe tutyo tubase kuzaho omukintu ekindi nkaba nya Uganda kandi nkaba nyantungamo ito twino kwesima kwangu ito mani ito hostinga first lady kwaija kunu araro witarara ntunga mu town so ito ntumwotaburo no muntu witu no mutaka witu kandi nangwa basize kutwika mnonga this time ya meeting abantu yaganira nabo ya sharinga nabo nicyo kurebera na opposition na murutungamo yesirenke yaho amani so ntwenda kumusima first lady mama Janet ahabwo mu muhango go kori hangeri ahabwo mu muhango go korire ntungamo ahabwo gumanosha biri hanga nko muzire ahabwo gumanosha bira president no mureberera je president nawe akabasa kwebembera je rihanga atine kibas kikumuteganisa kandi nko kutwakoraganise mama turiyo ntugezaho radio tuzigireho TV njiji twagizaho turiyo ntumobilizing abantu musteka ngo abanyantungamo tabakwija kutera hasi kandi western sayo weri president Museveni ogwe wertine cyumuhereza atine cytwakubasa kumuhereza okuyeho no kugambira abantu kumutera karuru ahabwe myaka 5 ndijo eyari kuza kwebembera ihangeri Gloria takasiwire tshobore nicyo mutano ki cyo kureba mu district ya Ntungamo ombahagizi wa NRM kugira tweke binde byokumanya Ntungamo kurugirira itwe bitwine ko tukutana n'ibindi kurugirira mbikozerwe konka eco mutane kitwine nkantungamo no kugira ngo ahitwendera first lady ntumbona hati tukwari kubarire hariya witu irenga kandi hati nkibanyi twanguhira nangona nabitukuba ntwetaga twagire nshonganshenje mnonga nizibana zitwanguhira kugira ngo tubanze kumuhika kandi nawe takutubera muntu mubi so tukire nko muzire nita twamuhurikiza nk'abana yathabura twamukorra ecyari kwenda nawe yatkorre cyari kwenda ruyare nk'abanyantungamo ito twehire kugira ngo first lady kwari nazarwa ntungamo president nazarwa ntungamo abana bitu nabatayi bitu nabamawita nabatatitu kandi turukubasa kubahemukira ejo niyo nshonga ahabwenje munyantungamo ashemerere kutana hazindi districts rero tukamuhereza karuru kinji kijwiri yebare mchara Judith akaruruka NRM akumuorekerire imwe kabacyara muhereye mutaka kuma no kureka mkaterwaje no kumobilize ngabo kubora mobilize abantu kurango barugayo kwenyini ombyaro no mu ndembo beja hamyanya yabo yo kutera karura kabakatera
we bari munonga moderator ekyo kubanza nyone nsima mama witu mama Genetic Katamu 7 ahabo kuba nokokuro kunjwire ogo mwendo ite ntumusima nk'abacyara abo kuba kabasa kutujweka nutumusima abo kuba nochi ya person witu wantunga mu district kandi wahora karyo witu bwenu ite tukachitera ntungamo musai narugo witu mama narugo witu mbwenu itwe chance ndije itwine abando bundu babasa kujitunga konka bajitunge kache kusingari itwe twine mukadeka ko bayizire no tumutayayira tumuhika tugira ho ikiganiro nko kuturiyo tuganira ha tari kutweshanya mbwenu tumusima mununga kandi kindi cyo kugira ngo tutebekanise akarura ako nyowe nkanye mobilizer a polling station yanje nimbanye ne kugenda kareba aha cyaro tuyina abantu abangahi abo kutera akarura bateze bakarura kandi kubare barya bateze bakarura nkabishatu aha bwenshi hatera abantu nka 10 abandi babura 10 batera abandi babura hato baba baza mbaye nimbanye ne kuba n'impicera cya person wanje we cyanga nkambuze nambe yahikaho netera rero kandi abandi babura tukabasa kutunga amazina gabo boro kuba ari mu rwire tumutayayira uturonda ka transport abase kuhikaho kutera karuru abakwana nahora nacetenga echa basi zitebekanishibwe kureta bararuje hare kwija kutera karuru no kimanya hoje yes ne kimanya hoje munonga mukitebekanise mutakuranga utihayizira mwentahiriza baraje ari sati ya yero bakahikantunga mu bakatera ka akicibiri reka ngurora kuyande nyawe ntungira mugisha tutakagire mu Christmas tukageraho kiganiro mu State House Entebbe na mama kandi twikirizana ngo tureta abantu bakorga Kampala konka abantu abo na hati program ziryo nzigenda mu misho Kampala no kubanza twashitama nabo abo kuba tukarealizing twaza kutekaho basi mu buryo mu agenda duza kushomba nupu ntugereta mu tunga mu murimba romne yijora ne tugwisiza kagwa umuntu ari kwija kutera karuru naza kuba cyondo zibwe ari kuza kutemba mu basi kandi n'abantu bitu ntubamanya bakutura yo Kampala nabone babamanya so of course nabo takabura bajwangamu konkano baza kuba bari bacyako ka percentage kace munonga kabasa kuba ignored ninga shiyaka kuni yarebe kintu kire kose nawe nateka kuhinduka za red za kuba nasiba nareba Kampala yakika kuna kandi akashanga kige cya yero nawe mindset neteka kuhinduka akagenda n'ekiturumu konka abantu bitu nobo ko bakasese nobo ko bakabare nobo ko bankai ninyesigango n'ekintu nicyo kimwe kigenje korwa mbarara ambwe nabo kwenda kukozesa za basi zo kushashurira sente babaso butazibona n'aba basi bayidaho baza kutunga sente hati zitariho zo kubanza kweterera mbarara kabare manyawati hata babona baza kutunga sente ahabwe ikintu cya NRM zikubaziruho buro motoka niza kubaziruho abatezi bakaruru bo batungire karo bukonje bwabo namanya polling station yari kuza kutereraho namanya umuntu wari kuza kuterera wa NRM n'ubutwa yabe twinemwe bizuhango bya independence kunka abantu byo ntubagambira muramwa gwa basi abamwe bakigumagumire mutwine nka constituencies zigumagumiremo kunka ngera bamwe twaza kutera karuru baba jengere bagira bahamaramwa go kuterera basi simbure umuvugi wa ready Bueno washoborora hoje basi zo kubareta ne 2013 ni 10 kurge 2013 ni 14 izo basi zinaza kubana zirga Kampala harumwa be motoke zabe za private nabone baza kubana bareta abantu naba basi bareta za Coastal zireta shuware tuyo ntugendo misho manya ntunga manito twine cyoma cyo mwani cha Inspire Africa Coffee ejineki hangariho natcyabanyantunga mutcyabanyakajara mwene nanimbe tankabata ya nimanyangu wagire tukazaye nekoro ejo tukatugiruho Right Honorable Speaker has been there several times kandi ngira nkwa kubariyo mugenda nawe so ejini project ihangariona
mwije mugube mutayaye murebe sente za nyahizi rukuze zine sente zo muhiwo mushoro kandi nebe kuza korerwa mu nebyitu abo kubihanga ndiyo rukuza kubuganyarwamo. Okay. Echamuheru nyenda kubendeza esandeji nungiyo na kujezo mbusinje neitura atandike kandi nakaruru katera jo mbusinje hataruho kurwana abo kuba ni mangu buri mwe nasana hajero warkwenda kutukwika polling station oyino wawe nyino wanje tikiro kwetaga ngutuze kurwana kakaruru turutaro umuntu orabe nahagera munyagwa uworsania namuterera karuru nkorsani ona ba Museveni nabo baterere Museveni akaruru kwitu tukakumeje umbusinje tutarwana twetaga kurwana rihanga tushabire munonga State House shabire parliament yashaba tungamo yashaba nutwenda karura kakatakaza mushagama. Okay. Tugira karuru ko businje tutakagara ko byabire byakare ibyabire biraza abantu bataguje gira haza no manya karuru kakuba mu obuzubu urukubanza kubona no mukazi na no mwana mwene twenda ngo abantu bitu bagira karuru kedembe karuru ko businje akaruru ko garukana sabantu manya ngo karune kizo barumwe ukarukwa nugarukana na nemurano wawe nugarukana na mutahi wawe nitugumiza mu tugendo mishi muri cyakaruru katatanisa kandi akaruru ko businje akaruru kihorere mugumeho mugume na rukundo kandi nimbendeza Yesu abe nuwe yaguma hagati y'emitima yanyu. Yebare ogwe yabari yo mcyara Gloria Semayanji kandi Kamayanji oh sorry yes Kamayanji niwe twabatwine kandi hamuna no mcyara Judith nawe katugambira akagambo kamwe ko kusibura turukwiriro kwendera kandi nyowe ngo kumuriyo numundeba nimbendeza karuru ko businje na munongo muri ye week ne shabar hanga mbwe ngwaguma twiramani tutakarwara guzubwa kandi ukashanga nabwe twazommarabanamu nshabara hanga ngumbwe natwereze mbabazi akarura katubaseka karaga mugi. Okay. Bita handi abanyantunga mo nimbakora mwena kandi nyongera no kwakora family yanje nadaro mushije yanje asimwe korebu wabasize kumpere zorsa ngatambara barhamwe mbwenu ngo kucero kubasika. Okay. Ahabo muramwo kutwaturumu kari mwe bare muno arho plan z'abantu bamwe abetekatekere kusinza ba agent babandi kubagurira cyo kunywa cyo kusinza na munonga arevu yaba MP kore na manyangu iwe treasure ori agent wanje wa kama yanje kandi no kunde cyo kunywa naza kurara kusindize ncyakara rutora manyovu akatera no kabara so hati ejininko kuwa kubanoza kutasiyo mugore taro kutamba tambura munonga taro kunywereryo bo kunywereryo no rubatempazi bataka basinza abantu bengi bamanyire kubasinza akaruru bakakatera takumanya nayo bakatera ncyakare waza kwimuka amwe baza kubatega bakazi amutware ntikamwe babatega bashija akutwara zo kwa kusabaraze ncyakare akaruru kakwebe ngo yina karuru koro hagiro umuntu kumareje myaka yona utakahe mukahizo barya muhero eki nikikwata abona ubano hagiro wa NRM ubano hagiro wa independent ubano hagiro wa FDC kini kikwata harubona mutakahe muka ahizo barya muheru erindizo barukuru omwihanga ryitu rya Uganda okwecweramo nkimwe abambara haba ntungamo haze cha muheru mwetantara kari urukenganda akarukenganda akaruke dini ebyo natabikureta buhereza twaba twebaganisimo. Okay nako kwe mwebare abacara abajenyi baitu mwatukoraje kutushoborera nshongezo asigara ntwenda kubasibura tubendeza izoba rurungi no kwetegurira karuru kesabite rukwija ko businje kandi buri kimwe mu gikore okurebeka ngo mwasigaza amagara marungi nabandi ajuna pleasure kasheshaka netugumiza mu nempereze zeitomesha tujja kubantu garuka no kwisehebru kufa ombururu mu ihangeri ya Uganda mbiceke bitari bimwe na bimwe kandi na president Yoweri Kaguta Museveni otuzire ntukoreka ori kushaba karuru mbiceke bindi nabanda besimbere aguru bajora kanisa government ibyo natujja kubikwisiyaho mu izoberi netwendeza kusibaje otaruga hatayari west.